Dobro veče. Dragi džanseri i ljubitelji digitalnih sportova. Da. Sa mnom kolega Đokaton, a ovde je vanvremenska ekipa. Okršaj Titana, okršaj džansera, okršaj grajmera. Dakle, utakmica je već uveliko u toku. Kolega, predstavi ekipe, molim te. Broj 1 je Vojke, džanser. Broj 2 je Lukavi, DJ Tech Tide. Broj 3 je, čini mi se, dvojka je Gazda Paja, znači Gazda Paja I ostaje nam Palkaton. I Palkaton je četvorka. Tako je, kolega. Prsa u prsa, udarit će, vidjet ćemo kako će to sve. Borba sporta protiv farmacije. Gledajte kakav pas u prazan prostor. I za malo kolega. Dakle, Paja i Vojke u timu uvek su bili Paja i Palke, ja se izvinjavam. Možda bi mogli se reći da je ovo estrada protiv buduće estrada, bre. Op. Ali ništa. Zaista zanimljivo ovde. Kontra. I ko je sad ovo povukao loptu? Čujemo ovde čoveka, dahće mi za ovo. Crveni igrač, To je Palkaton, ali ništa. I Vojke, vidite te visprene poteze, kakva lopta. Da li će meći? Da li će? Ništa. Karime. Pa kaže ovako, kolega. Nije htjela, nije htjela, lopta da uđe u mrežu, nije htjela. I nastavljamo, vraćamo se, u odbrani su dakle čvrsti Real Madriđani. Čvrsti Belci protiv Indijanaca. Boga mi gusto. I još jedna divna lopta, ali... Dogovorite se ko priča. Opsaj ni na... Mi smo dva komentatora u svađi, znači to je... Dopunjujemo jedan drugo, mislim, u audio smislu. Kolega. Nemojte baš tako vulgarno. Nikako. Đokaton je od uvek bio vulgaran. Odali ste se za sekundu. Da, to je poznati Palketov. Nemoj ovaj snimak da vidi moja keva, slučajno. Opa. I kakav ples, Vidite, ludi letni ples. Da će biti... Ništa! 1-0 vodi Luka i DJ Tech Tide Lukavi sa Vojketom Džanserom. Džanston. Oni se poznaju. Idemo. Kako divno odlazi do lopta, ali ne znaju. Opa! Kanta od kompjutera. Kakva greška, kardinalna greška. Real je u konfuziji, vidimo sad Bayern šta radi. Ništa Bayern ne radi kao ni Real. Nismo pustili replay ovog gola, žao nam je, imali smo tehničkih problema, u studiju Milojko se ucvrcko i zaspo je. Naš kolega snimatelj. On, znate, voli malo da popije i... Zaboravi da pritisne crveno dugme. Za to vreme reklame. I utakmica i dalje u toku. I vidimo... Evo, sitan vez, kolega, ovo je igra Barse, a ne Bayerna. Ko upravo vodi loptu? I... Kakva greška. Kakva reakcija? Ali... Kakav promašaj! Ovo, samo Poljak. Kolega, pa da ćemo mi vidjeti ovdje neki gol. Ja bi mu preporučio da ode u poljski WC i sad da se istovari. I... Dakle, lopta! pusti našim gledalcima da vidimo. Vidite, ladno nećete da vidimo replay. Kakvi ste, brate? Muchachos! Pantaloneros de los cuadros de los goleros, chutados. Nos. Zanimljivo smečos. Del juego del pueblo, el patrón de... El patrón dile Diablo estos futbolos. Futbolos dos. Mnogo ste naporni, Serbija ne bi bio toliko naporan. Ovim putem pozdravljamo Serbijana, želimo sve najlepše. Bacite like, bacite subscribe. Bacite grime,
Bacite i neki kao grime. Čaks, brate. Ništa kolege, vratimo se mi utakmici, drugo polovreme, samo što nije. Samo što, 1-1, dakle, Paja i Palke, vrela igra, uzevrela. Zaista se, krov se zapalio, doduše ni nema krova na stadionu, ali moglo bi da ga bude. To se tako teoretički kaže. Moglo bi da ga bude, ako bacite jedan subscribe. Pozdravljamo i našeg kolegu Acu Stojanovića, sportskog komentatora. Aca, dezinformacija. Nekad smo davno vodili zajedno neke mečeve, ali kolega me udarila u glavu i da, šta da vam kažem, kompleksi niže vrednosti. A pomalo i više. Pa da. To je taj... Ništa, prelazimo na već, dakle 1-1 Bayern Real Madrid, dragi kolega Buraze, kako vam se čini ovaj meč? Holman se zbunio! I pec u ruke, dlanovi, pec ručicama. Kolega, i opet Arturo Vidal, vidite kako preti. Ovo se igra svemirski fudbal, ovo je neverovatno. Kolega, molim te, vrati mi papir da i ja znam nekog igrača. Aha, i ovo je golman Keylor Navas. Keylor Navas. On je inače za reprezentaciju Kostarike igrao a Trinidad i Tobago? Odavno, ne. A Papua Nova Gvineja? Ne, a Zimbabwe? Bože, bro. Papua. Dakle, da se vratimo na meč, ostavite Papuance za neki drugi put. I ovo se zove out. Ovo je out. Pazite djeco šifru. Šifru ti je Toni Kroos. Ko to izvodi, da vidimo, ajde. Lukavi izvodi. I šifra. Opa, malo nam lago igrice, preopterećen komp, ali ništa strašno. Ništa strašno, sve je... Skupit ćemo pare jednog dana, imat ćemo bolji komp od Serbijana. Ali bitno je da imamo PES pod licencom, tako da opustite se. I kako se zbunio. Kakva greška Palkatron, Indetron. I da vidimo sad tu i oj. Palkatron in the zone. Op. Kakve čarlamice on pravi tu, vidjeli ste te magične poteze. Svojim nogama, kao da igra sirtaki u ritmu. Zaista... Kolega, odmenite me, ja sam ali imam grušicu. Ništa, popite nisam ili dupli vinjak, će da vam hvala. Vidite, vazdušni dueli, dakle, tu na sredini se najveća borba vodi. Sad ćemo da vidimo na poluvremenu kako će da se pripreme poznati reperi, Chanceri i ovi ostali. Joketon, originalno. Dakle... Moramo i da najavimo našu novu pesmu, ako niste to vidjeli, molim vas, isčekirajte to, bacite like, Lepa Makarena i Punani Brena. I Punani Brena, Maka Brena. I ovim putem pozdravljamo Majka Brenu. Majka Brena. I želimo joj sve najlepše u životu. I njenom sinu Filipu. I hvala, ja sam napisao ovu pesmu za Majka Brenu, zato što ona ima o meni pesmu Đorđe, sladak si ko grožđe. I poslušaj ti tu njenu, svidjet ćemo se. Op. I sigurne ruke. Kraljevske ruke. Kraljevski džans. Gore. Opa, gore, šta je gore, a šta je da li će biti pazi ovo, da li će biti karton? Da li će Luka i Vojke da napunanaju Palkatona i Paju, to ćemo vidjeti, da li će ko će koga da napunana večeras, ko će ići srećan kući, a ko će da ide na punana. Ajde, sve digitalno. Sve napun. Gore. Jo, pa ajde sa tim. I u duelu Gareth Bale. Malo su se izgubili, ne mogu da povežu igru, nije drugi tim. Kažu da Gareth Bale više cure Bale od svih, ali... Ali i dalje su Ali like i subscribe. Like zbog Garetha Bale. Pikaj, bre. Čaki. Jevo je, Kako, Vojkare, znači. I vidite sada tu... A to je izraz za vojkarenje, ne? Da. Vojkarenje.
fina, jedna kada je lepa lopta. Baš je fina ova Erima. Loptica fina, da će neko povezati dva pasa kakav ovdje. klizeći oštar, zaista krucijalno. Dakle, ovo je inače Just Play kako ne igrati pes. Vojke inače Dakle, ovo je upustvo u kako pravom ne životu igrati. je pravi mekušac, slabić i jedna grančica, a u fudbalu ne verite gura Jedna se. tanana grančica. Opara. Dakle, kao što sam rekao, kako ne igrati PES-a. Znači, u PES-u je najveći grubijak. Znači, ne postoji čovjek koji se više cepira, kao da je iz laktaša iz Bosne, pa da se udara laktovima. Evo, sad malo da čujete njih kako igraju, vidite njihove grimase na licu. Jedan fini penal, ovdje je pao sada. Zašto pamti, bre? I penal je dosuđen za... Zašto, brate, pamti? Nema menjanja, zašto menjanja? Evo prilike. Brate, sudije. Cristiano Ronaldo. Samo da znate, promenili su džojstike, to su te džanjarske fore, a Vojketove dopustio je da... Klasičan mekušac i slabić. Koje ste njanjenje, brate. Koje ste njanjenje, umjesto ste ne... Nema veze, ima pravo jedna. Opa, i sad ćemo da vidimo s druge strane, odmah prilika se vraća, sve se vraća, Bog je pravedan, Bog je pravedan. Ma pustite Boga, sada ovo je sport u pitanju. Mislim, s vere Bogom u sporta. Mislim, sa verom sporta u Boga. Tako je, Jeste. Ameno. Jeste počelo, terenje je počelo. Znate i sami da je fudbal olimpijski sport. Može! Izgleda jedan aut. Kakav aut iz kornera, ipak golman je to uzeo. Golman. Kakav klizeći umijušta. Kolega, jedan dupli pas. I dupli pas i trojka, ne! Kolega, dodajte jedan dupli pas. Kolega, samo peticu kao med i mleko, kao mleko, dupla petica, Inače, čaks za sve džansere, pozdrav. I samo da vas posjetimo, jedan like, subscribe. Hvala vam za dobru atmosferu na Čancertu. Stvarno, pozdravljamo sve ekipe. Vanvremenski kolega. Svi su zadovoljni, Sem nas, ali dobro. Dobro. Biće još prilika, još smo mladi, imamo potencijala. Jeste. Afričke šljive, kamagre i ostalih aperitiva, mislim, koji... kako kažemo Jarak, od toga se jarak diže, skače, ali nebitno, to ćemo u drugoj temi kad budemo igrali neke porno igrice, to što je leži suit, ležao na Larry, ili nešto tako, spank my bitch up, ali polako. Da se vratimo mi ipak fudbalu, kolega. Opa! Jedna divna lopta. Vidite, golman, da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Ne, ipak nije moguće. Golman glavom udara kao Oliver Birov u svoje najbolje vreme. Inače imao najveću glavu od svih fudbalera. I Maradona, gol! Ne, ipak korna. Vidjet ćemo sad mladi kengur šta će da uradi. Mladi Ozzy. Dragan. Jebi ga, sada malo seče i lago je, mnogo je programa uključeno. Dragane! Nadam se da nam ne zamere. Dragane! Nemoj, brate, doći će moj komšija Dragan, brate. Kolega, izašao si iz kadra, molim vas.
And Real What a Madrid. chance, what a chance! Oh, what a chance! Oh, What a what a chance, brate, kaka chance, brate, ono. Smrzao sam se. Zamrzlo se i meni. Evo, i seckaju je. Secka renda. Super secko. Makabrena. Kakav what a chance. chance. Pa Real Madrid je zaista iznominirao, vidjeli ste to. Kakvi su to... Kolega, pa 3-1, kolega. Ja tek sad vidim rezultat. Ja isto, kolega. Ali dobro, bitno je reći. Možete da pustite highlights još jednom da pogledaju naši obožavatelji. I malo komentatori isto da vide šta se tu u stvari dešava. I pozdravljamo Džanserke, vrate, i preporučujemo im da uzmu da I igraju. brate, subscribe. Afričku šljivu. Ajmo, ja svi live. Afričku šljivu.